Hallelujah. Halleluja. God deserves the glory. Dievs ir pelnījis, viņš ir cienīgs Amen. slavas. Jesus deserves the glory. Jēzus ir pelnījis saņemt slavu. So I was waiting for the right song for my message. Es and gaidīju to you gave it. īsto dziesmu priekš svētrunas, un tu man to arī devi. My message is about the glory. Jo mana svētruna ir par godību. From glory to glory. No godības uz godību. Hallelujah. When we go to Tad, kad mēs, an end of the year and going into a new one, kad dodamies uz gada noslēgumu, ieejam jau jaunajā gadā, very often we try to ļoti find, bieži like for me then, cenšamies priekš sevis do you have a word for me, Lord? atrast, vai ir vārds, kungs, tieši priekš Maybe manis, you vai tu think the vēlies same, kaut ko teikt when you man. go into a new year, Vai ir tā līdzīga priekš tevis arī, kad tu ieej jaunajā gadā? it is something special Ir you tāds really kaut want to kas experience or, īpašs, ko tu vēlies piedzīvot, lai tas notiek Or un go piepildās. Tas kaut kas, Amen. par ko tu ej un stāvi. and I received, at least for me, Vismaz priekš sevis and I es want to share saņēmu with you vārdu un vēlos dalīties ar tevi about the glory of the Lord. par tā kunga godību. Amen. Amen. Because that is something very special. Jo tas ir kaut kas ļoti tāds īpašs. The glory. Godība. That is something mighty. Tas ir kaut kas Isn't varams, vai ne tā? So, yeah, I'm happy to be back in Es Riga too. priecājos būt atpakaļ kopā ar jums Rīgā, Latvijā. And we had an interesting flight yesterday, landing Vakar in bija tāds quite strong winds on interesants lidojums, out in bija Lidovska. diezgan stiprs vējš piezemējoties. But we pray Bet that the angels will Mēs lūdzām, lai stabilize the eņģeļi airplane. So nostabilizē lidmašīnu, they did. un viņi tā arī darīja. And they helped the captain Un palīdzēja kapteinim to make a very good landing. Piezemēties Amen. ļoti labā veidā. So Amen. then we came back Un safe, tādā in a veidā safe mēs way. ļoti droši piezemējāmies un atgriezāmies. Because, God protects us. Tā Amen. ka Dievs mūs sargā. He protects you. Viņš sargā tevi. Hallelujah. Halleluja. So as we go into the new year, Kad mēs dodamies šajā jaunajā gadā, I wanted to share with you es vēlējos dalīties ar tevi about the glory of God. par Dieva godību. Maybe that could be many sermons, but Varbūt šis varētu būt daudzās svētrunās, bet for now, tagad priekš šī I brīža, think it's very interesting if we can read from 2 Corinthians today. es domāju, būtu ļoti interesanti, ja varētu izlasīt no 2. vēstules korintiešiem, Because there is something very interesting jo about the šeit glory. ir kaut kas ļoti interesants par šo godību. And in chapter 3 there, 3. nodaļā šeit pat, and let us take time to read some verses from verse number veltīsim 6. laiku sākot no 6. panta. And I think I will read it through in the English all to the end of the chapter. And Izlasīšu angļu valodā no like a šīs 6. līdz foundation beigām. for what I want to share with Tā you. kā pamatu, lai Amen. dalītos ar tevi, ar šo te pamatu, ko vēlos 2 tev teikt. Corinthians 3 from Otrā verse 6. vēstule, Pāvila 2. vēstule korintiešiem 3. nodaļa no 6. panta. So God alone makes us adequate ministers who are focused on an entirely new covenant. Our ministry is not based on the letter of the law, but through the power of the Spirit. The letter of the law kills, but the Spirit pours out life. Hallelujah. Even the ministry that was characterized by chiseled letters on stone tablets came with a dazzling measure of glory, though it produced death. The Israelites couldn't bear to gaze on the glowing face of Moses because of the radiant splendor shining from his countenance, a glory destined to fade away. Yet, how much more radiant is this new and glorious ministry of the Spirit that shines from us? Hallelujah! For if the former ministry of condemnation was ushered in with a measure of glory, how much more does the ministry that imparts righteousness far excel in glory?
What once was glorious no longer holds any glory because of the increasingly greater glory that has replaced it. The fading ministry came with a portion of glory, but now we embrace the unfading ministry of a permanent impartation of glory. So then, with this amazing hope living in us, we step out in freedom and boldness to speak the truth. So maybe we can read that portion first then, from 6 to 11, so it will not be so much in one portion here. Ja izlasīsim pa daļām no 6. līdz 12. Kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīt Mozus vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo, kas bija spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kam bija jāzūd, bija spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir dota tāda apbrīnojama cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Amen, 12. pants. So we continue from verse 13. Un tad no 13. So tagad. I read from this Passion translation. It is more detailed, but No Passion tulkojuma vairāk detaļas. if you understand English, you can really Ja tu just saproti enjoy it. angliski, vari vienkārši We are izbaudīt. not like Moses. We are not like Mēs Moses, neesam kā Mozus, who used a veil to hide the glory, to keep the Israelites from staring at him as it faded away. Their minds were closed and hardened, for even to this day that same veil comes over their minds when they hear the words of the former covenant. But the veil has not yet been lifted from them, for it is only eliminated when one is joined to the Messiah. Hallelujah. So until now, whenever the Old Testament is being read, the same blinding comes over their hearts. But the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see. Now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever the Spirit is, there is freedom. We can all draw close to Him with the veil removed from our faces. And with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into His very image as we move from one brighter level of glory to another. And this glorious transfiguration comes from the Lord who is the Spirit. Amen. un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu par savu vaigu, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd, bet viņu sirdis tika nocietinātas jo līdz šai dienai tas pats apseks paliek, un lasot veco derību nevar tikt atsekts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasu Mozu, apseks paliek izklāts pār viņu sirdīm, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, vēršas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami, kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu, no godības uz godību. To dara tā kunga gars. Amen. So Moses, he Tātad had to go up to Viņam bija jādodas Mount Sinai to meet the Lord one extra time. Sinaja kalnu vēl vienu papildus reizi. Because the first time he was up there receiving the tablets, Jo pirmajā reizē, kad viņš tur saņēma palāksnes ar 10 baušļiem, he was a long time away. viņš bija ilgu laiku projām, It was 40 days. 40 dienu garumā. And then the Israelites started to wonder, Izrēlieši saka where is brīnīties, Moses? kur palicis Maybe he's Mozus? dead. Varbūt viņš jau miris. Now we can make a new Tagad
a new God. Mēs varam A new izveidot idol. jaunu dievu. Tas būs jauns So they made a elks. golden calf, Un viņi izlēja zelta teļu. and they were dancing and worshiping. Un viņi dejoja apkārt tam. But then suddenly Moses Bet came tad back. pēkšņi Mūzes nokāpa no kalna. And when he saw it, Un kad viņš to he ieraudzīja, got so furious that he Viņš broke bija the tablets tik in nikns, pieces. ka sašķēdīja šīs plāksnes gabalos. And he wanted God to destroy all the Israel Un Israel viņš nation. gribēja, lai Dievs iznīcina tagad visu Izraēlu par šo Or te. God wanted that. Bet vai Dievs to vēlējās? But then, Viņš jau to Moses, negribēja. he interceded for them. Can you Mūzes imagine? vispār, vai var iztēloties? Mūzes aizlūdza But Dievu the par story is viņiem. that he was told one more time Bet viņam tika teikts vēl vienu reizi. to come up to be with God Nākt, tur kāpt augšā, lai būtu kopā ar Dievu. and receive Un lai another saņemtu law, the vēl tablets, the vienu Ten Commandments. reizi plāksnes ar 10 baušļiem. Amen. Amen. So it's Tāpēc written that he was ir there rakstīts, ka viņš bija tur in the glory of the Lord. godībā, tā kunga godībā. He was covered by the glory of the Viņš bija Lord. tā kunga godības apņemts. And can you imagine? Vai var iztēloties? It is told Ir teikts, in the Bible here Bībelē šeit ir rakstīts, that he did not eat nor drink ka viņš ne dzēra, ne ēda šo for laiku. 40 days. 40 dienu garumā. That's impossible Un tas ir if you neiespējami, are not in the glory. ja neesi Dieva godībā. Amen. Amen. Think about that. That's Padomā par mighty. šo te, šis ir vareni. And there he was Un tur nu viņš bija in the glory cloud godībā visu to laiku together with God kopā ar Dievu. and waited for the tablets to be finished. Gaidīja, kad tiks pabeigtas šīs plāksnes. Hallelujah. Halleluja! I think about this Es domāju tā par šo te. every time I read it. Katru reizi, kad es lasu, 40 days is a long time. 40 dienas ir garš laiks. But I feel that Bet when es jūtu, Moses was in the Kad glory tad, kad realm, Mūzes bija šajā Dieva he godības didn't feel sfērā, any time. tajā gaisotnē, viņš It must nejūta have been laiku. like that. Tam tā būtu bijis jābūt, ka tā Amen. arī bija. Viņš nejūta laiku. Because Jo- before he went up to the mountain, he Tad, said kad- to God, Viņš devās un bija tajā kalnā, lai būtu ar Dievu. show me your glory. Viņš teica, parādi man savu godību. Have you ever asked God to show Vai esi kādreiz lūdzis you Dievam, his glory? lai viņš parāda tev savu godību? That's something mighty. Tas ir kaut kas varens. That's almost dangerous to Tas ir ask. gandrīz bīstami to jautāt. Maybe you go into the glory realm and Varbūt tad tu ieiesi godības you don't come out of it gaisotnē until after 40 days. un neiziesi laukā 40 dienu garumā. Wow. That Wow. was what Moses experienced. Tas ir tas, ko Mūzes šeit piedzīvoja. And when he came down, Kad viņš nonāca lejā, you know, vai zināt, he didn't know it, viņš to nezināja, but he was shining. bet viņš spīdēja. He was so shiny Viņš tik ļoti spēcīgi spīdēja, that the people get ka scared. cilvēki pārbijās. They could not look at him. Viņi nevarēja uz Mūzu Can you paskatīties. imagine Vai var that iztēloties, you are covered in the glory ka of tu God esi apklāts, apņemts Dieva and you godībā? are shining Tu spīdi, and people cannot un almost look cilvēki at you nespēja gandrīz uz tevi vispār paskatīties. and they say, what has happened with Viņš, her or viņi tev him? jautā, kas ar viņu noticis? Oh, I only been with God for 40 es days. tikai esmu bijis ar Dievu 40 dienas. Wow. Wow! I think Es domāju, God wants something ka special for Dievs us. vēlas priekš mums kaut ko īpašu. Let us say for the year to Teiksim, come. nākamajā gadā, kurš tuvojas, That he wants to bring viņš us into his glory mūs realm. vest savā godības sfērā Amen. More than ever vēl before. vairāk kā jebkad iepriekš. But then you have Bet to tad surrender. tev ir jāpadodas. Maybe you must Varbūt go tev away ir from many things you are doing. Jāaiziet prom no daudzām lietām, kurās And tu to be varbūt with esi, God. lai tikai būtu ar Dievu, And be covered by his un glory. lai būtu viņa godības Like you must cry apklāts. out to God, show me your Varētu glory. teikt, tev jāsauc, I need your Dievs glory. parādi man savu godību, I man ir want jābūt tavā results. godībā. I Es want gribu breakthrough. rezultātus, es gribu I want izlaušanos, something to es gribu happen. kaut ko, lai kaut kas patiesi notiek. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. It is talking so much to Šis myself. runā uz mani pašu tik ļoti. Who I want to see the Es move gribu of God. redzēt Dieva darbību, You viņa don't see kustību. enough.
Tu neredzi pietiekami, mēs neredzam ganā. Do you agree? Vai tu piekrīti man? The glory. No šīs godības sfēras. Like we sang here, you deserve the glory. Mēs šeit dziedājām, tu esi cienīgs visas slavas. Is in the glory Bet realm. Dievs ir slavas godības sfērā. Amen. And He wants to bring us up Un viņš mūs grib vest in the augstāk, spirit realm garīgajā sfērā, and be in His glory. lai mēs būtu viņa godībā. When we come back, Un lai atgriežamies atpakaļ, shining, mēs spīdētu, signs and wonders start to follow us. zīmes un brīnumi sāktu sekot. The love of God is Dieva expressed through us. mīlestība caur mums izstarotos, We are on fire. lai mēs būtu ugunī. We started to see changes Mēs around sāktu us redzēt izmaiņas mums apkārt, because we were willing to seek God jo mēs bijām gatavi and meklēt give up Dievu some of our fleshy things un atlikt kādas miesīgās lietas, and search for the glory. lai tikai meklētu Dieva godību. Search for the glory. Meklētu godību. Amen. Amen. I think it's time Es domāju, ka tagad ir laiks, that the people of God kad Dieva ļaudis say, show me the saka, glory. kungs parādi man savu I'm godību. willing to pay the price. Es esmu gatavs maksāt cenu. Are we willing to pay the Vai mēs price? esam gatavi maksāt cenu? So Moses, he went up. Mūzes tāpēc devās And when he augšā. came down, Un kad viņš devās atpakaļ he lejā, had to put a veil before his face. bija jāuzliek priekšskars sejai, Why did he do pārklājs. Kāpēc tā bija jādara? The Israelites were not ready to look at the glory Izrēlieši nebija gatavi skatīt Dieva godību, until it diminished. līdz tā mazinājās par We read mūzu. that, huh? Mēs to lasījām But šeit. in the beginning he was Bet shining sākumā so strong. Viņš tik spēcīgi He had spīdēja, to cover him. ka vajadzēja viņu apklāt kaut kā. Jā, wow. But it will diminish Bet tas tā nedaudz vājinājās, because the old covenant, jo vecā derībā it could not hold the glory tā forever nespēja noturēt godību mūžīgi, because it was a ministry of condemnation. jo tā bija nosodījuma kalpošana. But we are in a ministry of Bet righteousness. Mēs esam taisnošanas kalpošanā. Amen. And it Amen. will last. Un tas And it will last. tā And ir it will last. mūžīga, tā Amen. ir uz mūžiem. That's the difference. Šī ir tā atšķirība. Hallelujah. We just read it here. Mēs tikko šeit arī lasījām. In verse 17, 17. pantā. it says here that the Lord, and then he says, I'm referring to the Lord he's referring to is the Holy Spirit. Šeit tiek atsaucas, ka tas kungs ir gars, And where the Spirit is, un kur tā kunga gars there is ir, freedom. tur ir brīvība. There is freedom. Tur ir brīvība. Are you free Vai tu esi in brīvs Christ? Kristū? Are you free in Vai Christ? tu esi brīvs Kristū? Because the Jo ministry of the tā Spirit gara kalpošana is to bring us into liberty, ved mūs brīvībā, into glory. godībā. Amen. Tā ved mūs tur. And it shall last. Un tā ilgst, tā pastāv It will not diminish. mūžīgi, tā nemazināsies. It will grow. Nē, tā tikai augs. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. It's written that we Ir are rakstīts. being transfigured. Ka mēs topam pārveidoti, apskaidroti, Transfigured. pārmainīti. In Greek it said metamorphosis, something strange here. Metamorfis varbūt no Yeah, grieķu. it is something like that. Metamorfis. It's a total change. No grieķu vārda metamorfis, kas You are apzīmē translated pilnīgu from one izmainīšanos. Realm into another. Kad tu tiec Amen. pārlikts no vienas sfēras pilnīgi kam ir citā. You remember when Jesus went Atceries. up on the mountain Kad Jēzus devās kalnā, apskaidrošanas of kalnā, transfiguration? apskaidrošanas kalnā, There the word is again. tur vārds atkal šis te parādās. And then the glory of God came Un down. tad Dieva godība nonāca lejā, Covered him with a cloud. apklāja, apņēma viņus ar mākoni. Wow. Wow! And the disciples get Un mācekļi Terrified. pārbijās. the Israelites in the desert. They got Izrēlieši terrified. tur tuksnesī When they nobijās, saw Moses shining. ieraugot Mūzu, ka viņš He spīd. was transfigured. Viņš tika He was pārveidots. shining. Viņš The spīdēja glory of the Lord. ar tā kunga godību.
And when Jesus Un kad Jēzus was on the Mount bija of tajā Transfiguration, apskaidrošanas kalnā, the glory of God came Dieva down, godība nonāca atkal lejā, covered him in a cloud. apņēma viņu mākonī, And the disciples, un mācekļi, they were terrified. viņi bija izbijušies. Will we be terrified Vai mēs izbīsimies when tāpat, the glory of God kad come and Dieva manifest? godība Will you be manifestēsies un terrified? nonāks? Vai tu nobīsies no Or tā? will you embrace it? Vai arī būsi apņemts un ieskauts tajā? Only asking ourselves, Mēs tikai jautājam sev are pašiem we šo te. really ready Vai mēs patiesi esam gatavi to see the glory of the redzēt tā kunga godību Lord among us mūsu vidū, in our lives? mūsu dzīvēs? No. If we are fleshy, Ja nē, ja esam miesīgi tomēr, not if we are afraid, ja mēs baidāmies, tad not if we neredzēsim. don't want it. Ja mēs to nevēlamies, tad to neredzēsim. Do you agree? Vai tu man piekrīti? You must want it. Tev to ir jāgrib, Moses jāvēlas. said, show me your glory. Mozus teica, parādi man savu godību. That was his number one request. Tas bija tas numur viens vēlme un God, lūkšana. show me your glory. Dievs, tā pieprasījums. Dievs, parādi man. I've seen much done by your Es hand. esmu redzējis daudz, ko tava roka ir darījusi. How you brought water from the rock. Vai tu nedevi no akmens How you ūdeni, led us through the Red Sea. kā tu mūs izvedi cauri sarkanajai jūrai, How you did wonder kā tu upon wonder in Egypt. darīji brīnumu pēc brīnuma Ēģiptē. God, I have seen all Dievs, this. I've been part esmu of all redzējis, this. to visu esmu bijis daļa no tā You visa. have used me mightily. Tu mani esi pielietojis varenā veidā. Oh, like he said, wow, I'm a mighty warrior Wow, for varētu God teikt, now. es esmu varens karotājs But priekš he was tevis. humble Bet viņš bija pazemīgs, and he pleaded with God, un viņš pazemināja sevi, viņš aizlūdza Dievu. show me your glory. Parādi man savu godību. And the church today, Un draudze šodien they should be desperate to see the glory of God vajadzētu manifest. tai būt izmisušai, lai Dieva godība We should parādītos be mūsu desperate vidū. for God Mums in our jābūt lives. izmisumā, lai Dieva godība būtu mūsu That we dzīvēs. can manifest his glory. Lai mēs varētu manifestēt viņa godību, parādīt viņa godību caur This mums. is what I feel. Šis ir tas, ko es jūtu. But it has a price. Bet tam ir cena. He had to go Viņam vajadzēja iet and be 40 days with God. un būt 40 dienas un naktis ar Dievu. I don't say we shall go away 40 days, all of us. Es nesaku, mums visiem jāiet projām But it 40 has a dienas. price. Bet ir cena, You kas must give up jāmaksā. something. Tev ir jāpadodas ar kaut ko, So the glory can lai manifest. Dieva godība varētu manifestēties In un our lives. parādīties mūsu dzīvēs. Amen. Amen. Hallelujah. We have been reading Mēs esam lasījuši Exodus and also starting to Oh, read otro. Leviticus. 2. Mūzus, sākām 3. Mūzus lasīt. And many things, oh, that's all Daudzas more boring reading. lietas varētu likties, ai, tas ir garlaicīgi But lasīt. there are so many hidden things there Tur ir tik daudzas apslēptas that we can lietas, transfer kuras mēs varam pārnest into our days. uz mūsu dienām. Amen. Pārveidot Uz mūsu dienām. Amen. 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 It's good to know Ir the Old labi Testament zināt veco derību, because it's a foreshadow jo tā ir of what tā is in the New Testament. kā ēna jaunajai derībai. And we are Tas in the pamats New jaunajai. Testament. Un mēs tagad esam jaunajā. Amen. And the glory will not fade. Un Dieva godība It will tagad not diminish. tā nesamazināsies, tā God wants neizdzisīs. this to grow among Dievs us. vēlas, lai tas tā auga, Hallelujah. lai tā aug un attīstās. But you know, they were told by God to build a tabernacle. in the Dievs desert, viņiem teica, lai tuksnesī izveido šo sajiešanas telti, to carry around with them. ko viņi nesīs līdzi sev And tuksnesī. it was 100% very detailed Un bija commandments how to 100% build it, detaļās pateikts, How to kā decorate tieši it, viņu veidot, what to celt, put in, dekorēt, ko likt iekšā and so on. un tā tālāk. Amen. Kā izveidot un tā tālāk. It Ja? was something to be very holy. Tas bija kaut kas, kam bija jābūt ļoti Because svētam, God is holy. jo Dievs ir svēts. So Tāpēc Moses Mūzus and his workers, they did ar according saviem to the commandments. darbiniekiem, viņi sekoja līdzi šīm te You can read pavēlēm un about that. norādēm. Mēs varam par to lasīt. And when it was finished, Un tad, kad tas tika pabeigts,
Shall we read that? Vai mēs izlasītu no I tā? think it's in chapter 40 in Exodus. Varētu būt 2. Mūzes 40. nodaļa. Hallelujah. Yeah. So when they had finished these things, Kad viņi šīs lietas bija pabeiguši, and everything was after the instructions, kad viss tika izdarīts pēc visām instrukcijām, in verse 34, 34. pantā then it says something. ir teikts kaut kas šeit. Then the cloud covered the tent of the meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Tad mākonis apklāja saiešanas telti, šo sapulci, no cita tulkojuma, un tā kunga godība piepildīja mājokli. When God was satisfied Kad Dievs bija with the apmierināts tabernacle, ar šo mājokli, the glory filled the tad tabernacle. godība piepildīja visu namu. Hallelujah. Halleluja! And Moses was not able to And enter the Moses- tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Un Mūzes nevarēja ieiet saiešanas teltī, tāpēc, ka mākonis to apsedza, un tā kunga godība piepildīja mājokli. Hallelujah. Halleluja! You know, Vai zini, later they built the temples vēlāk viņi cēla tempļus in Israel, Izrēlā, but we are the bet temple now. mēs esam tagad Dieva templis. You and I are the temple. Tu un es tagad esam templis. Amen. Amen. So how can Tāpēc- God dwell in us then Kā Dievs var mūsos mājot and fill us with His un glory? piepildīt ar savu godību? You must follow the commandments Tev ir jāseko norādēm, given in the New Testament, baušļiem, kas mums doti jaunajā derībā, that we must be holy, ka mums jābūt svētiem, so the glory of God. lai Dieva godība varētu nonākt. It's not an easy thing to Tā ask nav for, viegla lietiņa, ko jautāt, lai that tas the glory notiktu. shall manifest. Lai on us. Dieva godība manifestētos You un see that? būtu redzama. Tu šo Amen. saproti un redzi, vai ne? Amen. God is so Jo holy. Dievs ir tik svēts. Amen. Amen. And if you go to Leviticus, Ja mēs dodamies uz 3. Mūzes Chapter 10. grāmatu, 10. nodaļu, little bit Old Testament teaching here, neliela vecās derības mācība šeit. because it is Jo- good. All the scripture is good. It's written. Ir rakstīts, ka In the New visas Testament. jaunajā derībā You ir can learn rakstīts, from that. mēs varam mācīties no tā, ka ir teikts, ka visi raksti ir labi. Let's see if I can find it. Mēģināšu šo atrast. 3. Mūzes 10. nodaļa. In verse 1, 1. pants. I just want to read that, a few verses. Pāris pantus vēlos izlasīt. Third book of Moses, 10:1. 3. Mūzes 10. nodaļā. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron. So the sons of Aaron, Tātad- they were priests, Ārona dēli bija priesteri, because Aaron, he was the high priest. jo Ārons bija augstais priesteris. They each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Un Ārona dēli Nadabs un Abijs ņēma katru savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu, jeb neautorizētu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. So this is quite scary, isn't it? Šis ir diezgan biedējoši. That in Old Testament, Vecajā derībā and they were Levites, they were priests, viņi bija levīti, priesteri. and they brought something unclean. Viņi atnesa kaut ko Something that nešķīstu. God Kaut didn't like ko, at all, kas something wrong. Dievam vispār nepatika, kas bija, greizi. It is speculated if it could be from some idols, Ir something idol. tiek teikts, ka tas varētu būt kaut kas no Or maybe they elkiem. even were drunk. Varbūt pat tiek teikts, varbūt viņi bija And they come piedzērušies. before God with an Un offering. viņi nāca ar šo upuri Dieva priekšā, Because God is holy. jo Dievs ir svēts.
And he consumed them. Viņš viņus aprija ar savu uguni. But thank God he doesn't Bet do that now. paldies Dievam, viņš Because tā we are nedara in the New tagad, Testament. jo mēs tagad esam jaunajā derībā. But we don't play Bet games mēs with God nespēlējam ar Dievu Amen. spēles. and think we can be like coming in and Ka do mēs something mighty for Domājam, him. ka mēs esam kaut kas varens, ka mēs tagad If we iesim un don't live darīsim holy varenas lives. Amen. lietas, ja nedzīvojam Do svētu you agree on dzīvi. that? Vai tu piekrīti šim te? Hallelujah. Thank you Hallelujah. for the children among Paldies us. par bērniem mūsu vidū. They are wonderful. Viņi ir brīnišķīgi. Hallelujah. Jesaja Tā Jesajas grāmatā, 60. 60. nodaļā. Can you imagine? There's Right. many good things in the Old Testament. Vai var iestēloties, ir daudzas labas lietas vecajā We must derībā? know our Bibles. Jāzina mūsu bībeles. Amen. Amen. Hallelujah. Do Halleluja. you get anything out of Vai this? kaut ko saņem no šī visām? The glory of the Lord. Par tā kunga godību. He wants to fill you as his temple. Viņš vēlas tevi piepildīt kā savu He templi. wants you to shine. Viņš vēlas spīdēt. He wants the churches to Viņš shine. with vēlas, his lai glory. draudzes spīd viņa godībā. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Maybe you have read the book about all that happened in the Azusa Street revival. Varbūt esi lasījis grāmatu par visu to, kas notika Azusa ielas atmodā. When sometimes the glory filled that Dažreiz godība old stable, piepildīja šo seno and stalli. it was a thick cloud inside. Un tur iekšā bija biezs mākonis. And they were crawling. The Un- children, like un- the un children do, bērni they maybe crawl at the, Tādi at paši the kā šeit, at viņi the floor. rāpoja zem tā mākoņa. and they were godībā. playing in the glory. Viņi spēlējās Dieva godībā. They did, and all Viņi tā kind of darīja. miracles happened. Un visāda veida brīnumi They notika. didn't even have to lay hands on people, Viņiem pat nevajadzēja likt rokas uz cilvēkiem. because when the glory comes Jo in tad, kad full power, godība nāca pilnajā spēkā, everything happens. tad viss notika. Amen. Amen. Hallelujah. Then we don't need to fight. Tad mums nav jācīnās vairs. Amen. Amen. They were healed. Viņi tika dziedināti. Arms grew out. Rokas All kind of izauga jaunas. crazy miracles. Visāda veida spēcīgi, traki The brīnumi. glory filled that house. Godība piepildīja šo And namu. it even affected people Un tas pat outside the iespaidoja house. cilvēkus ārpus All šīs the way down ēkas. to the railway station. Līdz pat dzelzceļa stacijai. People came off the train. Cilvēki nāca no And they vilcieniem, felt no there vilciena under the ārā. power of God. Viņi jūta Dieva spēku un And krita it zem was tā. 1 kilometer away. Tas bija kilometra attālumā no šīs ēkas, no telpām. Signal was in the revival in Pensacola in the year 2000. 2000. gadā Signe bija Pensakolas atmodā. And people outside, Cilvēki they ārpusē, fell under the power in viņi krita zem Dieva the spēka. parking lot. Tur auto And stāvvietās. the police in Pensacola Policija finally Pensakolā understood that people were not drinking. beidzot saprata, ka cilvēki They nav were all filled by the piedzērušies, Holy ka viņi Spirit. visi vienkārši ir svētā gara piepildīti. Amen. We have lost so much. Mēs esam pazaudējuši tik daudz, It must come back. kam ir jāatgriežas atpakaļ. Amen. Amen. I want it back. Es to gribu, ka tas nāk atpakaļ. But people who experience this glory, Cilvēki, kas ir piedzīvojuši šo te they godību, are totally changed. viņi ir pilnīgi But you mainījušies. must always seek, Bet tev vienmēr ir jāmeklē, so we don't glide away. lai tu neizslīdi prom kaut kur. It's so easy to glide Ir away. tik viegli aizslīdēt There prom. are so many disturbances today. Jo šodien ir tik daudz That want to traucēkļu, take attention kas paņem from mūsu what God wants. uzmanību no tā, ko Dievs vēlas. Do you agree? Vai tu piekrīti šim te? But God calls us Bet back Dievs mūs aicina atpakaļ in the year to come. tajos gados, tā kā iepriekš, kad bijām. Seek me Meklē mani with all your heart. ar visu savu sirdi, Let the fire burn in you. lai uguns tevī dega And let the glory start to un Dieva manifest in your godība life. sāk Can I get manifestēties some water from caur you, teviem. Signe? Can I get some water? Hallelujah. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu! I really feel the presence of Es the pat Lord. tiešām jūtu tā kunga klātbūtni. Amen. But Amen. You must open up. Tev ir jāatver You must sevi. receive the message. Jāsaņem šī You vēsts, must say, jāpieņem tā. yeah, I Jāsaka, really want this. I jā, want es it, arī I to want it, I vēlos, want es it. arī tik ļoti to gribu. Jesaja 60. Jesajas 60. nodaļā.
Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Celies un spīdi, jo tava gaisma ir nākusi pār tevi, un tā kunga godība uzlec pār tevi. It's a little bit shorter version for Shorter us. versions. Mums šeit nedaudz īsāka versija, You should rewrite the Bible, Latvian Bible. ka vajadzētu Be pārrakstīt a little bit stronger. latviešu bībeli, lai nedaudz stiprāka nozīme. Amen. Šeit ir Amen. Jā, amen. Hallelujah. Jā, halleluja. Arise and shine. Celies un spīdi. Yeah, it's okay, Tom. Jā, Tom, ir labi. After all, it's just been Christmas. Pāri Calm down a visam, little bit. tikko bija Ziemassvētki, nedaudz nomierinies. Arise and shine. Celies un spīdi. Hallelujah. Halleluja. Your light has come. Tava gaisma ir atnākusi. Hallelujah. Thank you, my dear wife. Paldies, dārgajai sievai. This is not the water of life, but Šis gan nav dzīvības ūdens, bet it's good anyway. ir labs tik un tā. Hallelujah. Hallelujah. Your light has come. Tava gaisma Your ir light has klāt. come. Tava gaisma ir atnākusi. Your light has come. Tava gaisma ir klāt pie You tevis. can only go into it, Tu vari tajā tikai ieiet, but you must arise. bet tev ir jāpaceļās, Hallelujah. jāceļās And shine. un jāspīd. Again, this shining. Atkal šis te par spīdēšanu. Yes, glory is combined with shining. Godība tiek aprakstīta kā spīdēšana. And the glory of the Lord has risen upon you. Un tā kunga godība ir pār tevi uzlēkusi. Is it like that in our lives? Vai tā ir mūsu dzīvēs? Oh, we like that scripture. Mums patīk šī So raksturvieta. wonderful. Tik Hallelujah. brīnišķīgi, halleluja. But are we really Bet there? vai mēs patiesi esam tajā? I don't think so. Es tā nedomāju. But it has come. Bet tas ir atnācis, tas You jau don't ir. have to invent it. Mums nav to The jāizgudro. glory of God is available. Dieva godība ir pieejama. Everyone's life. Katra dzīvē. Amen. Amen. It's available for Tā you. ir pieejama tev. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord shall arise upon you, and his glory will be seen upon you. Tik tiešām Halleluja! tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzliec kā saule tas kungs un viņa godība parādās pār tevi. I want to be calculated in that crowd, Es gribu būt pieskaitīts šim pūlim, because the darkness of the world jo šīs pasaules tumsa among the peoples, that mean nations, cilvēku vidū, tas nozīmē starp it is tautām. here also. Tas ir jau šeit, tas You notiek. and I, we Bet must tu un rise es, up and mums ir shine in the jāpaceļās un darkness. jāspīd tumsā. Amen. Amen. That's what God wants for us Tas next ir year. tas, ko Dievs vēlas no mums nākamajā gadā. As the world become dark, Tad, kad pasaulē ir krēsla un kļūst vēl And tumšāks, darker. un vēl like tumšāks, Jesus prophesied. Jēzus in the end pravietoja, times. kad tas What nāks. Revelation talks about. Atklāsmes grāmata viscaur par šo Who shall runā. shine in Kurš the tad world? spīdēs pasaulē? It's you and me. Tas you esi and tu I. un es, You and I. tu un es, It's you and I. tu un es God spīdēsim. has no one else. Dievam nav neviena cita. Amen. Amen. It's a cry in the spirit. Ir sauciens garā. Hallelujah. And what can I do then? Ko lai es daru tādā gadījumā? Well, follow the examples of the Bible. Seko Bībeles piemēram. Hallelujah. Halleluja. But it has a price. Bet tam ir cena. William Seymour, Viljams Seimūrs. who was the leader of Azusa Street Viņš Revival, bija Azusa ielas atmodas vadītājs. he was seeking God. Viņš meklēja Dievu. Seeking God. Viņš Seeking God. meklēja, Seeking God. meklēja Dievu. He was Un atkal desperate meklēja. Viņš for a bija move of izmisis God. pēc Dieva darbības. Amen. Amen. And they didn't find a nice room Un either. viņi pat neatrada jaukas telpas.
No, they Nē. had to clean it out of excrements from animals Bija before they jāiztīra, started. pirms viņi sāka tur telpās darboties, bija jāiztīra šīs telpas no lopu There's no mēsliem. comfy chairs. Tur nebija mīkstu, patīkamu, almost komfortablu krēslu. nothing. Tur nebija gandrīz nekā, But they were desperate, bet viņi bija izmisumā. and the glory fell. Un godība The glory nāca, fell. tā krita pār viņiem. Amen. Amen. This can happen again, Šis var notikt tāpat arī atkal, but it doesn't come bet tas tā nenāk. just by sitting and Vienkārši waiting. sēžot un gaidot You kaut ko. must be earnest. Bet nē, tev jābūt deksmē, You must dedzīgi, seek God. jāmeklē Dievu. You must say, I Tev want to jāsaka, see your glory. Es gribu redzēt tavu I want to godību. be used by Es you. gribu būt tevis pielietots. Hallelujah. Halleluja! That's I'm burning for it. Es degu pēc šī te, Because jo God shall pour out his spirit upon all flesh. Dievs izlies savu garu pār visu miesu. Hallelujah. It's connected, these things. Šīs lietas ir saistītas savā Amen. starpā. Amen. If the spirit is poured out Ja really gars upon us, ir patiesi pār mums izliets, whew, then we are crazy for God. tad mēs esam traki par Dievu. Hallelujah. The glory of the Lord has risen upon you. Tā kunga godība ir uzlēkusi pār tevi. It's coming upon you. Tā ir nākusi pār tevi. The spirit shall come upon you. Gars nāks pār tevi. Amen. Amen. We must be filled Tev jābūt piepildītam from top of the no head, galvas matiem bottom of our līdz souls. kāju pēdām. Amen. Amen. And then Un people tāda. will see that you start to shine. Cilvēki redzēs, ka tu sāc spīdēt. Everywhere you go. Kur vien tu dodies? What's with that person? Kas ir ar šo personu? Maybe they don't see some color change Varbūt in you, viņi neredzēs kādu krāsu, kas mainījusies. Nu, negluži tā, bet but it's some atmosphere. tā atmosfēra. Amen. That's what we need to carry. Tas ir tas, ko mums ir jānes. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. I really want that. Es patiešām šo vēlos. The years are passing by Jo gadi iet uz priekšu, and we talk about it. mēs par to runājam, But what are we doing? bet ko mēs darām That is sakarā ar what God is šo? asking us. Šis ir tas, ko Dievs mums What jautā. do you want to do Ko with it? tu vēlies ar to Because it's darīt? available. Jo tas Amen. ir pieejams. It's Amen. available. Tas ir pieejams. It's available. Tas ir pieejams. Hallelujah. That is my prayer Šī ir mana lūkšana for myself. par sevi pašu, Maybe something I must give up. ka varbūt man ir jāpadodas ar kaut ko. Maybe I must see God Varbūt even ir more. jāmeklē Dievu vēl vairāk. So I pray for Tāpēc es myself and I lūdzu pray par for you. sevi, arī par tevi, That God will lai Dievs make us willing. mūs Amen. veido ar vēlēšanos, ar vēlmiem. Because there are so many enemies Jo ir tik daudz ienaidnieku, influencing us ietekmējot mūs daily. katru dienu. And here's the enemy number one, Un šis ir ienaidnieks numur viens. whether you admit it or not. Vai tu to vai apstiprini šo, piekrīti tam vai nē? How could people live without it before? Kā cilvēki varēja dzīvot bez tā iepriekš? Now they are forcing us Tagad- to use it. Viņi mūs spiež to lietot. Isn't it true? Vai tā nav patiesība? Esam spiesti lietot tos. I don't know how many hours it takes per day. Bet es nezinu, cik stundas šis te It paņem can be ikdienā. different from person to person. Tas ir atkarīgs no katra individuāli. But somehow they have Bet taught you that, yeah, you really need everything there. kaut kādā veidā mums ir iemācīts, ka tur ir tas viss But is it vajadzīgs. really true? Bet vai tā viss ir patiesība, ka tas ir tik ļoti vajadzīgs? Is it really true? Vai tā patiešām ir patiesība? It looks like that for people. Cilvēkiem izskatās, ka tā ir patiesība. Because they walk like this. Jo viņi staigā In the street. šādi pa ielām. It is their most valuable belonging. It's Tā ir- my phone. That's my Viņu life. mobilais This telefons is my story. ir Like, visvērtīgākā lieta. this is my Šis ir mans face. stāvs, This is stāsts, my whatever. šī ir mana seja, šis ir mans it viss. I'm sorry, cameraman. Jā, I'm atvainojos a kameru little bit on vīram. the move now. Nedaudz tā kā pakustos. So,
Well, what do I really need here? Kas man šeit patiešām ir Well, vajadzīgs? today I used it for my Bible Šodien es reading to a little izmantoju bit kā bībeli, because I only had New Testament. jo man with bija me. tikai jaunā derība šeit. Šeit And then- tikai jaunā. Un tad, Well, un tad, yeah, but I must be on Facebook. jā, bet man jābūt Facebookā. Is it true? Vai tā ir patiesība, ka tev tur jābūt? Varbūt No. for someone. Kādiem var būt patiesība? But if you can use it to promote Jesus, Bet ja tu to vari pielietot, lai Then it's okay. reklamētu Jēzu, tad jau viss kārtībā. can you use YouTube to promote Jesus? Vai tu vari pielietot YouTube, lai paaugstinātu Jēzu? And so on. Un tā tālāk, un tā tālāk. There are so many ditches Ir tik nowadays. daudz grāvju mūsdienās. Amen. Amen. But to come and to Bet- be in silence with God Lai būtu nowadays. klusumā mūsdienās ar Dievu. We are so used to noise, you know. Mēs esam pieraduši pie Activity. trokšņiem, aktivitātēm. Here, there, Te, everywhere. šeit, tur, visur mums I must apkārt. be part of this. I must Jābūt be part daļai of no that. šī, I jābūt must do daļai no this. tā, jādara tagad I tas. must go there. Jādodas And uz now to I need to vietu. do that. Tagad man jādara šis te. But ask those who brought the revivals. Pajautā tiem, kas Those atnesa who atmodas. caught the glory. Tiem, kas atnesa godību lejā. They were lucky Viņi bija laimīgi. because they didn't have all these dubedits. I Jo, call jo, them. jo viņiem nebija visu šo te ierīču. Yeah. They didn't have it. Viņiem nemaz to nebija. They only have to pray, Viņiem bija tikai lūkšana, Read, lasīšana, seek. meklēšana. and that's what they did. Un tas bija tas, ko viņi darīja. Aha, I cannot do that. es tā nevaru. So what can you do then? Bet ko tad tu vari darīt? There is no other way. Nav jau cita veida, cita ceļa. Amen. Amen. There is no other way. Nav cita ceļa. I don't say we shall not have a mobile phone. Es You nesaku, misunderstand me then. nepārproti mani, es nesaku, ka mums tagad nevajag mobīlo telefonu. But only one example. Bet tikai tas ir kā piemērs. Hallelujah. Help us, Lord, Kungs palīdz mums to seek you. meklēt tevi. My life is in you. Mana dzīve ir tevī. Hallelujah. It's you who give me the air I breathe. Tas esi tu, kurš dod man gaisu, ko elpot. It's you who give me everything. Tas esi tu, kurš dod man it visu. I want to come closer to you Es this gribu next tuvoties year, tev, Lord, Kungs, šajā nākamajā gadā, so I can arise and lai varu shine celties un and spīdēt, demonstrate the glory of God. demonstrēt Dieva godību, So people can be lai changed. cilvēki var tapt pārmainīti, So the city of Riga can be lai changed. Rīga var tikt mainīta, So the country of Latvia can lai be Latvijas changed. valsts var tapt mainīta, So people can start to lai receive cilvēki Jesus var sākt pieņemt and Jēzu see his mighty works un ieraudzīt viņa varenos darbus. where the world is failing. Tad, kad pasaule kļūdās, Give people peace, dodot cilvēkiem to whether mieru, it is a war or not. tad, kad ir karš kaut kur, Amen. amen. This is what the world is longing for. Šis ir tas, pēc kā pasaule ilgojas. On Christmas Eve, Ziemassvētku vakarā we were with our family in Oslo. mēs bijām Oslo pie mūsu ģimenes. As far as I know, they are not Christians. Cik tālu es zinu, Maybe viņi nav one of the kristieši. youngsters, but she doesn't dare to say. Sorry. She doesn't dare to say. Viņa neuzdrīkstas teikt, ka nav pie jauniešiem. But, Bet, know. saprotat, listen carefully. klausies uzmanīgi. When they had got some glasses of wine, Tad, kad viņiem ir kādas vīna glāzes, kas To tiek the dinner. paceltas, And so pie, on. pie maltītes un tam līdzīgi, then they asked me, can we sing some Christmas songs? viņi man saka, vai nevarētu nodziedāt kādas Ziemassvētku dziesmas. And I thought, wow, Un es saku, wow, that was interesting. šis bija interesanti, Because they never talk about Jesus or anything. jo viņi nekad nerunā par Jēzu vai tam līdzīgiem. So, since they had a piano, Tā kā viņiem bija klavieres, since they had some tā kā Christmas viņiem songs, bija kādas Ziemassvētku dziesmas, and they all found their mobile phones, viņi visi atrada finally for mobilos, something good, vismaz par kaut ko labu beidzot, they find these old Christmas songs, atrada vecās Ziemassvētku dziesmas. and Un they were all viņi singing, visi dziedāja.
And we sang Un 7 or mēs 8. dziedājām this 7, old Christmas 8 vecās Ziemassvētku And I dziesmas. was playing the piano. Es spēlēju klavierus And I looked at them. un paskatījos uz viņiem. And the tears were falling. Un asaras tecēja pa viņu acīm. It gave some peace to them. Kāds miers viņiem tika dots. Something they long for Kaut without kas pēc knowing kā what it is. viņi ilgojās paši nezinot, kas tas tāds ir. But the glory Bet godība wanted to manifest. vēlējās Amen. manifestēties, And people were touched parādīties. inside. Un cilvēki no iekšienes tika aizskarti. Oh, can we sing that song one more time? Vai mēs varētu šo dziesmu vēlreiz nodziedāt? And then the tears fall again. Atkal asaras bira, vēlreiz. People are seeking for Christ Cilvēki meklē Kristu and peace. un mieru. Amen. The peace the world cannot give. Mieru, ko pasaule nespēja dot. So that was some kind of evangelism. Un šis bija Amen. kaut kāda veida evaņģēlisms, varētu teikt In that evaņģelizācija. situation, maybe Signe and I thought was hopeless. Tā situācija, kas mums ar Signi likās varbūt bezcerīga, But her daughter bet viņas meita asked me man jautāja before the dinner, pirms vakariņām. I hope we can sing some Christmas. Es ceru, ka mēs varēsim nodziedāt kādas And if I want to play the Ziemassvētku piano. dziesmas, un es varēju uzspēlēt klavierus. And I said to her, we Un have es never teicu- done that before. Mēs nekad iepriekš neesam to darījuši tā. But can we do it? Bet vai varētu šoreiz tā Halleluja. darīt? Halleluja! It can be the beginning of Tas varētu something. būt sākums kaut kam. Because then they feel the Jo tad atmosphere. viņi jūt to atmosfēru. And this is this atmosphere of the Holy Spirit. Un of šī ir course. svētā Amen. gara atmosfēra. Yeah. So where the Spirit of the Lord is, there is Tur, freedom. kur tā kunga gars, tur ir brīvība. And He brings the glory. Un tiek atnesta Dieva godība. May the glory follow us next year. Lai Dieva godība krīt pār mums nākamgad. May the glory follow you next year. Lai šī godība tev seko nākamajā gadā. You don't need to be the starter of Azusa Street Revival. Tev nav jābūt Azusa ielas But aizsācējam. you can do something Bet tu vari darīt kaut ko. where you go in your daily Tur, life. kur tu esi un staigā ikdienā. Amen. Amen. You can see God more Ja than tu ever before. meklē Dievu vairāk kā jebkad And you iepriekš, can maybe give up one thing tu vari padoties ar vienu that you lietu. know hinder you. Ka tu zini, ka tas tevi traucē un From coming closer to sasaista, Jesus. lai nāktu tuvāk Jēzum, lai tuvotos viņam. It is not you need to like change totally, be an eremit. Tev nav And living in jākļūst a par cave. I don't eremītu talk un about jādzīvo that. Allā, un jāpamet visas lietas, bet saproti mani pareizi. Amen. Jāpadodas ar kaut ko. Just say, Jesus, here I am. Vienkārši saka, Jēzu, šeit es esmu. Help me. Palīdzi man. I want a change. Es gribu izmaiņas. I want a change. Es gribu I want pārmaiņas. something more. Es gribu kaut ko I vairāk. want a breakthrough. Lai ir izlaušanās. Can you use me, Lord? Please Kungs, use vai tu me. mani nevarētu pielietot? Lūdzu? Amen. It is Amen. that simple. Tas ir tik vienkārši. Hallelujah. Halleluja. And in the end, maybe you are beigās. so busy to please the Lord Tu varbūt būsi tik aizņemts, and lai do things izpatiktu for Him tam kungam un darītu lietas priekš viņa, that you are totally changed without even knowing it. ka būsi tik ļoti mainīts, ka pat pats to neapzināsies. Amen. Amen. So let this Tāpēc- be my last word for today. Lai šis ir mans pēdējais vārds šai dienai. Arise and shine. Celies un spīdi. Amen. Amen. Arise and shine. Celies un spīdi. And let the glory shine upon Un lai you Dieva godība and through you. spīd pār tevi, caur tevi, nāk un Amen. darbojas caur tevi. And first of all, I Un want to pirmkārt, start myself Pāri visam es first. vēlos sākt ar Amen. sevi pašu. Amen. Amen. I cannot start for you. Es nevaru aizsākt tavā I vietā. can only start for me. Es varu sākt ar sevi. So thank you, Lord Jesus. Tāpēc paldies Tev, kungs, Jēzu. Thank you for the message you gave me. Paldies par to vēsti, ko man Thank you devi. for what you want for us. Paldies par to, ko Tu Among vēlies many other things, Lord. mūsu vidū un And vēl I pray daudzas for the citas people lietas. listening Es lūdzu par or cilvēkiem, viewing kas and the klausās people who are in tieši church šeit, here. kas ir šeit uz vietas Let the draudzē. message sink deep into Lai them. šī vēsts iegrimst And dziļi let them katrā. get a hunger Un lai viņi saņem slāpes. to arise and shine for Lai you. celtos un spīdētu priekš Tevis, kungs. And that the glory shine through Un lai them Dieva godība and through spīd me. caur
Tevi caur mani. And let us see people saved, Un ieraudzīsim Healed, cilvēkus set free, glābtus, darītus brīvus, restored. dziedinātus, atjaunotus. We want to see a mighty Mēs move of gribam you redzēt varenu tavu in the darbu year to come šajā jaunajā gadā, kas in tuvojas, this country šajā valstī and other un countries. citās valstīs. Do a move, Dari, Holy kungs, Spirit. kustību, dari savu darbu, Move on me, Holy Spirit. darbojies caur mani, Move on us, Holy Spirit. darbojies caur mums, kungs. Here we are. Šeit mēs esam, We are willing. mēs esam gatavi, mēs Use me, vēlamies. Lord. Pielieto mani, Use kungs, us, Lord. lieto mūsu kungs. Here I am. Šeit es esmu, Send me. sūti mani In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen.